ni igitero kitazwi uwagikoze. Ni igitero cy'abakomando cyakozwe, yari operation y'abakomando yakozwe ku buryo ngo imipaka muri no mipaka 12 ihana imbibi n'igihugu cya Kongo habayeho icyitwa rotation cyangwa se gusimbura abasirikare bari ku burinzi, abarinda imipaka. Ubwo n'abasirikare babo badasanzwe muri iki gihe kuko igihugu cy'ubundi kiri mu ntambara muri Kongo ndetse gituranye n'uwo cyita umwanzi wacyo ari we AFC/M23. ngo bano basirikare kuri buri mupaka bashyira abasirikare babiri. Ubwo bivuze ngo n'abasirikare 24. Bano basirikare ngo ubwo bazakubasimbura bose ku isaha imwe umunota umwe n'abasirikare 24 ku mipaka 12. Kuri mupaka ni babiri. Ngo haje abakomando baterura abasirikare babiri ku mupaka, babiri ku mupaka. Tukaba twabwira ko ibibuga by'indege byose byagize ikibazo, kimwe cyararashwe, ikindi icya Bujumbura kimaze iminsi kiri mu bibazo byo kuba indege zago zanahaguruka, hanyuma icya Kisangani cyo kiri kuraswaho amabombe cyorejwe drone, mu gihe n'icya Karemi na cyaruko. Ibihe byiza kure mukunzi wa Bwiza TV na bwiza.com aho uri hirya no hino mu bice bitandukanye. Ndakuramukije kandi nguhaye ikaze kuri Bwiza TV kuri iki gitondo cyangwa se kuri uyu munsi tariki ya 4 ukwezi kwa 2 umwaka 2026. Ngewe ndi Meki Kayiranga. Tuje muri studio tuje kukugezaho amwe mu makuru atandukanye, amakuru avugwa hirya no hino mu bice bitandukanye. Ariko tuza kwibanda ku makuru avugwa mu Burundi, twibande ku makuru avugwa muri Kongo. Cyane cyane tugiye kureba Kisangani, Karemi, Bujumbura, Uvira. Tuze no kureba no muri Fizi. Turaza kureba kuri izo ngingo aho tuza kureba M23 yemeje cyangwa se AFC/M23 mu mvugo z'abayobozi iremeza ko yarashe Kisangani. Ndetse yatanze nyirantarengwa wavuga ko ari ugutangiza intambara. Turabirebaho. Abarinda imipaka y'u Burundi bagera kuri imipaka igera kuri 12. Biravuga ko basuwe n'abakomando bakabashimuta, abakomando batazwi. Nuvuga ngo ni imipaka 12 ihana imbibi n'igihugu cya Kongo. Hanyuma turaza kureba ku mvugo ya Bisimwa, turebe ku mvugo ya Nanga. Batanze umuburo ndetse na Gasopo. Tuze no kureba ku mirongo y'urugamba bihagaze bite. Ibi byose tugiye kubireba. Ibintu bikomeje kugira gute guhindura isura mu bice bitandukanye, aho M23 urebye mu mvugo zayo igira iti mwabonye ibyabaye Kisangani. Turaza kureba mu kanya. Reka turebe ku bashaka kwiga indimi, mugane rwose nyamuneka, mu bagane baraza kubafasha mube mwabasha kumenya indimi. Ikindi ku bantu bakeneye imiti bafasha, mwagana Damasi nawe arabafasha. Hanyuma niturangiza turagaruka tujye ku nkuru ku yindi tureba uko ibintu bihagaze. Bahaye ikaze. Murakaza neza muri Royal Global Academy. Nyuma yo kwesa imihigo mu kwigisha abantu kuvuga icyongereza neza badategwa no gutegura ibizamini bya IELTS, Duolingo na TOEFL bagatsindira ku manota yo hejuru, twabazaniye n'uburyo bwo kwiga umuntu atavuye ahari. Abantu benshi batugejejeho ko bashaka kwiga icyongereza ariko kubona umwanya bikabagora. Twabazaniye igisubizo cyizewe kandi kirambye. Iyizire kuri Royal Global Academy aho wakwiga online program. Buri cyiciro harimo beginner to intermediate level cyangwa intermediate to advanced level ukiga mu gihe cy'amezi 3. Tunafasha abantu gutegura ibizamini bya IELTS, TOEFL ndetse na Duolingo. Dufite abarimo b'abahanga kandi b'inzobere mu kwigisha icyongereza, cyane cyane twibanda mu kwigisha mu kuvugira mu ruhame. Ku bindi bisobanuro mwahamagara cyangwa mukandikira nimero muri kubona hano hasi. Murakoze cyane, murakaza neza muri Royal Global Academy. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia.
Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti iba yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, tugarutse muri studio arakoze Damas ndetse umaze kuvuga ibyo afite, nawe nkubwira ngo wabasha kwamamaza kuri Bwiza TV. Ni inkuru ikomeye cyane. Mu gihe wumva ko ushobora kwamamaza rwose urabuduteye inkunga cyane, cyangwa se ugatera inkunga Bwiza TV kugira ngo ibashe kugeza amakuru. Ntukishimire kureba amakuru ku busa gusa. Reka twigire mu makuru. Wenda duhereye mu nkuru zazivuga mu binyamakuru muri iki gitondo nuko igihari nuko igipolisi cya Kongo nacyo cyamaze kugaruka mu bujye Uvira. Mu gihe yuko hamaze kugaruka Wazalendo, igisirikare cy'u Burundi, ubuyobozi bwa leta ndetse n'abandi batandukanye. Ubu inkuru iri mu mujyi Uvira nuko igipolisi cyamaze kugaruka muri uyu mujyi. Igipolisi cyamaze kugaruka muri uyu mujyi tariki ya 3 Gashyantare. Polisi y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasubiye ku mugaragaro mu mujyi wa Uvira nyuma y'amezi hafi 2 yarahunze uyu mujyi uri ku kiyaga cya Tanganyika kuko wagenzurwaga na AFC M23. Abapolisi rero bari bambutse umupaka berekeza mu Burundi ubwo inyeshyamba zasatiraga uyu mujyi wa Uvira. Abapolisi bagera ku 100 ku wa kabiri bambutse umupaka wa Kavimvira uhereye hagati y'imijyi ya Bujumbura, ubwo ni umupaka wa Gatumba ku ruhande rwa Burundi na Kavimvira ku ruhande rwa Kongo. Kandi hano hari abantu benshi bashungereye bari banyine uburyo abapolisi bambuka. Bakiriwe n'abarimo n'umuyobozi w'agateganyo wa Uvira n'uwungirije, bityo bishimangira ko hasubiye ubutegetsi bwa leta nyuma yuko inyeshyamba za AFC M23 zari zimaze kugira gute kuhava. Umuyobozi w'agateganyo wa Uvira witwa Kiki Kifala yagize ati uku niko kugaruka kwa leta. Ingabo zaje mbere twakurikiyeho, ariko abashimangira umutekano rusange n'abapolisi, kandi kuba ubu abapolisi bari hano byemeza ko ubuyobozi bwa leta burimo kugaruka no kongera gushyirwaho. Uyu muyobozi w'umujyi yabonewe kugira inama abaturage cyane cyane asaba ko hahindurwa imyitwarire. Yagize ati uko twari tumeze mbere igitero ntibigomba kuba icyo tuzaba icyo. Uvira yarababajwe cyane. Uvira n'ahantu abantu bose bareba. Tugomba kuba intangarugero. Ndasaba abantu bose kwigira ku byabaye. Nyuma yo kuva muri Uvira kwa M23, igisirikare cya FARDC cyahise gitangira kohereza ingabo no mu turere tuyikikije. Uvira ni umujyi wa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho nyuma y'ifatwa rya Bukavu wari wagizwe umurwa mukuru w'agateganyo. Ubuyobozi bw'intara niho bwahungiye nubwo bwakomeje gukorera mu mujyi wa Bujumbura, aho ni muri Uvira. Ni nako kandi hano mu bice byegera Uvira ibintu bikomeje kubindi, aho bakomeje kwikanga ko AFC M23 ishobora kugaruka muri uyu mujyi isaha n'isaha. Ibi biravugwa no kuba abantu barabonye ingabo nyinshi za AFC M23 zijya muri biriya bice, zerekeza muri biriya bice bya Sange no mu bindi bice bikikije Uvira. Bati nyamara M23 igiye kugaruka mu mujyi wa Uvira, ndetse bamwe bati mubwire ingabo z'u Burundi nyamuneka ntizize zijya kure, zirebe uko turisanga rwose, turisanga umujyi ugiye. Reka wenda tugiye ku byatangajwe na AFC M23 tubone kujya ku byabereye ku mipaka y'u Burundi, aho imipaka y'u Burundi rwose yasuwe n'abakomando bagashimuta abari baje kwirinda bose
kandi bigakorwa ku isaha imwe. Niho ibintu byakozwe, niho iyo operasiyo yakozwe. Twavuga ko rwose ibintu bikomeje guhindura isura, ibintu bikomeje guhindura isura. Urebye neza amagambo yatangajwe n'abayobozi ba AFC M23 agaragaza uburakari bukomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa, agaragaza ko hari ibintu bamaze gushyiraho umurongo. Hano rero M23 yateguje ko igiye gutangira gutwikira Sukhoi na drone bya FARDC mu birindiro byabo. AFC M23 bitangaje ko igiye gutangira gutwika indege z'intambara za drone by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibisanze mu birindiro byabo, mu gihe byaba bikomeje kwifashishwa mu kugaba ibitero byose ku baturage bo mu duce twabohowe. Byatangajwe na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, ari nawe muyobozi wungirije wa Nanga, ni coordinateur wungirije wa Nanga. Ibi yabitangaje ku rwego rwa Twitter. Yagize ati ntibyemewe na gato ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwishimira gukwirakwiza urupfu mu bice by'abohowe bukoresheje indege zitagira za gisirikare zitagira abapilote ndetse na Sukhoi. Iryo terabwoba rirakomeza kwibasira ibice by'abohowe. Ibyo bikoresho by'urupfu bizarimburwa mu birindiro byabyo. Hano yatangaje ko umugambi wo gutwika ziriya ndege na drone mu gihe kuva mu cyumweru gishize bikomeje kwifashishwa mu kugaba ibitero mu gice cy'imisozi miremire yo muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa ryakomeje kurasisha amadrone n'amabombe menshi mu bice bya Minembwe, mu bice bya Poezero, mu bice bya Mikenke no mu bice byegereye imisozi miremire. Ibi kandi bikaba byarakomeje aho twirwaneho na AFC M23 bakomeje guhangana bikomeye cyane nyuma yuko ingabo z'u Burundi na FARDC bakomeje kugaba ibitero bashaka kwigarura agace ka Poezero ndetse bashaka kwinjira Mikenke no muri centre ya Minembwe, ariko biza kurangira AFC M23 babereye ibamba. Amakuru avuga ko ibino bitero byo mu kirere ingabo za FARDC zikunze kugaba mu bice M23 igenzura kenshi bituruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura mu Burundi ndetse n'icya Kisangani cyo mu ntara ya Chopo. Tukaba twabwira ko ibibuga by'indege byose byagize ikibazo, kimwe cyararashwe, ikindi icya Bujumbura kimaze iminsi kiri mu bibazo byo kuba indege zagoza nahaguruka, hanyuma icya Kisangani cyo kiri kuraswaho amabombe cyorejwe drone, mu gihe n'icya Karemi na Cyaruko. Mu mpera z'icyumweru gishize leta ya Kongo yatangaje ko ikibuga cy'indege cya Kisangani cyagabweho ibitero bya drone ndetse ko hari drone 8 icyo gihe zahanuwe, ariko ntibigeze bavuga izarashe mu cyicu. Hano leta ivuga izahanuwe, ntigaragaza izakubise n'ibyo zangije, kuko ahantu abantu bashobora gutekereza ibintu dushobora kwibaza hano. Drone zaraje zirahanurwa, ariko hari drone zakubise ahababaza, kuko ikintu cyatumye abaturage bahunga ni iki? Ni ibisasu bihanura izi drone? Abantu batekereze, buriya hari ibintu leta nyine zikinga abaturage ko ntizapfa kubabwira ukuri kose 100% cyane bijyanye no kuba banga gutera abaturage ubwoba, bakababwira ati ariko situation ihagaze gutya. Ubu bakubwira ko Kisangani ikibuga cyarashwe kikangirizwa ibintu, babona bavuga ati noneho Kinshasa birahita bindi. So ikindi abantu bibuke, tugeze kubabwira inkuru y'abantu barwanaga hitwa Bafwasende. Wenda mu kiganiro cya nyuma ya saa 3 tufite amakuru menshi cyane arambuye, ko ndaza kuba ndi kumwe n'abagenzi banjye barabaza kumfasha kubicambwa cyangwa se no guherekanya amakuru. Bibuke ko hano muri Bafwasende higeze kuba za operasiyo zanafashe ibirometero bigera mu 100 zerekezaga kuri no teritwari. Hani ubona ko izino operasiyo zakorwaga muri Bafwasende zari zigamije gufunga umuhanda uva za Beni uva muri Bunia. So hanga rero ukibaza uti biraza kugenda bite? Ibitero byagabwe Kisangani nibyo byagabwe Bujumbura ho si drone, ariko ikibuga cy'indege cyabaye paralize. Noneho nkanareba abandi M23 hano yatanze isomo rikomeye cyane
Nanga we yavuze yeruye, we yagaragaje ko rwose nta bindi bisimwa. Urebye mu mvugo z'abayobozi bose bavugaga barahakaye cyane n'umubabaro mwinshi cyane. Bavugaga bashize amanga, nta no guca ku ruhande. Ubona ko rwose pe hano hantu harimo operasiyo iteye ubwoba cyane. Sinzi n'abantu babasha gutekereza kumva uburyo ushobora kuva mu birometero 800 ukaba wajya kurasa umuntu ufite ubushobozi bwo kurasa birometero 800 ni birometero ibihumbi 200 yaharasa. Ubwo ndavuga Kinshasa. Kuba noneho hano kantu M23 yakoze na kantu ubona ko gashobora guhindura ibintu cyane ku rugamba. FARDC ishishikajwe no kurasa muri za Minembwe, kurasa mu misozi miremire, kuza kurasa mu bice bya Masisi, ariko bayisanze he? Kisangane, banayisanze Kareme. Hanyuma FNDB nayishishikajwe no kohereza drone zivuye Bujumbura, ikibuga cy'indege kibaye paralize. Ni kibari bukore yewe ni hatari. Intambara irimo macenga, irimo umukino, ariko irimo n'abahanga mu ikoranabuhanga. Ngo ejo bundi narabivuze ni intambara y'ikoranabuhanga. Hari igihe wenda tuba twavuze ibintu abantu ntibabashe no kutwumva neza cyane, ubumva ibyo tuvuze, kuko ntago wavuga ibintu byose, ntago ukubitira mu gafuka ako kanya, hano ugaragaza gutyo ku kanya. Ariko naranditse kuri titre yanjye mu kiganiro nakoze, ndavuga ngo intambara y'ikoranabuhanga, intambara y'ikoranabuhanga. Abantu wenda bashobora kuba batarabashe kukacinga ibyo navuze, ariko rimwe na rimwe kenshi tuvuga ibintu harimo akantu, haba harimo akantu kaba kagaragaza inkuru ya nyayo. Nta nubwo dushobora gukora ikiganiro cyose ngo haburemo akantu gashya. Ibyo nibyo nzi rwose, mu kiganiro dukora haba harimo akantu, haba harimo inkuru nshya itarimo rimwe na rimwe umuntu yareka kuza kukwicara hano ngo ababwira amakuru. Ariko icyo twavuga cyo nuko ikibuga cya Bujumbura cyari mu mazi abira, Kisangani mu mazi abira, ndeja n'ubu ngo bava kubera mu mazi abira. Drone murazihagurutsa, AFCM vidurahagurutsa izindi. ibintu bikomeza koroha rwose. Ruvuga ngo mu kurinda abaturage ni ukujya kuri suruse, iyo ni style ya M23, ni ukujya kuri suruse yo gushwanyuza aho izo drone zituruka. Muraza kurasa abaturage, nabo bagire gute? Bajye kurasa aho drone ziri guturuka. Ibyo ni byavuzwe nabo. Nanga bati Kisangani mwabonye isomo, reka nze tubirebe bya Nanga. Hanyuma twinjire mu makuru yacu, tunareba tunashyiraho ubusesenguzi bwacu bishingiye ku makuru dufite. Ubwo ndavuga ubusesenguzi ducurika 6, dushyiraho ib'icyenda, ducurika 9 naryo riba 6, kuko hano ni ibitekerezo umuntu ashobora gutanga, agatangaho n'amakuru mashya bahari. Turaza kandi no kureba ku byabaye kuba komando basuye imipaka y'u Burundi 12, imipaka yose ihana igihugu n'igihugu cya Kongo. Bano bakomando barayisuye ngo abasirikare bose bayirinze barateruwe ku isaha imwe, ku munota umwe, umunsi umwe. Ibintu ntibyoroshye. Yes, twagiye kwa Nanga. Ibyo navugaga bya mbere byari byavuzwe na Bisimwa. Ndaje tujye no ku rwandiko rwasohowe na Lawrence Kanyuka. Aragira ati, Nanga bakavuga ati ibyateguwe na Kinshasa, cyangwa se ikibi cyateguwe na Kinshasa kuva ku itariki 22 ku baturage ba Minembwe no misozi miremire, kigaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahombye cyangwa se bwapfapanye. Niko Nanga avuga. Uyu ni Nanga. Sorry gato wenda bibaye nk'ibigenda, ariko ndaje mbigarure. Niko Nanga avuga mu nyandiko ze yakoze. Ubona ko bano basaza rwose barakaye cyane. Wa mugani nibyo tumaze iminsi twibaza tuti abaturage ba Minembwe bari kwicwa, abaturage ba Minembwe bararaswa, baraburabujwe, nyamara tukibaza ati bizagenda bite. Turaje turaha n'amakuru rwose Minembwe nta mahoro, ubu nta mahoro, abantu baranajyayo, abenshi banasubiye batangiye no kwisubira mu bintu byabo, mu bintu byabo.
bamaze kugira icyizere mu gihe hari abavuga ko Minembwe yafashwe, ariko rwose ntabwo ari byo ahubwo akahindaga kagiye guhindira hirya muri coalition. Nanga akavuga ati we nanga yabyise urugomo ati rwateguwe n'ubutegetsi kuva ku itariki 22 rwibasiye abaturage ba Minembwe. Ni inyandiko yashyize mu gifaransa, abashaka kuyisoma bashobora kujya ku rubuga rwa Twitter cyangwa se X, kuri X ya Nanga. Ati rwibasiye abaturage ba Minembwe n'imisozi miremire, rugaragaza ihomba y'imyitwarire n'ingamba z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nanga akavuga ati gukoresha hamwe SCOI n'indege zitagira abapiloti no gushyira hamwe kw'ingabo z'u Burundi, FDLR, Wazalendo, ati n'abacanshuro bose bagamije kurwanya abasivili b'abaturage, guhagarika internet, ati guhagarika internet. Akongera ati gukoresha hamwe icya gatatu ati kugaragaza iterabwoba ry'ikoranabuhanga. Ati twatanze umuburo, ati umuburo twawutanze ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ati wagaragaje umurongo utukura ikirere, ati ndetse n'ingamba ndetse ni ukuvuga ngo hano icyo bavuga ati ibyakoze ku kibuga cy'indege cya Kisangani ni umuburo twatanze ndetse no gushyiraho umurongo utukura. Ati turamenyesha abaturage n'imiryango mpuzamahanga cyangwa se n'ibihugu mpuzamahanga n'impirimbanyi z'ubutegetsi ko guhera ubu ikirere icyo ari cyo cyose cyohereje kirwanya abaturage bo mu turere twabohowe kizaba kibogamye cyangwa se gifite ikibazo aho cyaturutse, ni ukuvuga ngo muri make tuzagisubiza ibyo cyohereje. Ati tugomba kwirwanaho birakorwa mu kurwanya iterabwoba aho rizaturuka hose. Ni inyandiko iri mu gifaransa ariko ndi kugerageza kugenekereza gushyira mu kinyarwanda. Nanga nikavuga ati tuzagerageza kugira gute kubisubiza. Niko Nanga avuga ati ikintu cyose kizaba kije kurwanya abaturage mu bice byabohowe, ati kizaba neutralize, tuzakirwanya kugeza kuri source, kugeza aho giturutse. Niko Nanga avuga. Mubona rero ko ibintu byaheze gute, byahinduye isura. Ukurikije imvugo ya Nanga, uburyo avugamo, wareba imvugo ya Bisimwa nayo ubwayo ikagaragaza uburyo M23 yafashe decision. Aba bose ni abayobozi, umwe ni coordinateur wungirije akaba na perezida wa AFC M23, undi ni Colonel Nanga ariwe coordinateur mukuru wa AFC M23. Bose niko bavuga ko ibitero Kinshasa yohereza igomba kubisubizwa. Akanavuga ati Nanga akavuga ati urugero rwa mbere ni byabaye Kisangani. Ati birabujijwe gukoresha ikibuga cya Kisangani nk'urubuga rwo kuzana iterabwoba mu turere twacu. Akavuga ko ibi byarangiye ndetse umurongo ntarengwa watanzwe, kandi bigomba kugira ingaruka. Akavuga ati ku butetsi bwa Kinshasa igihe cyo kwiyemera kw'ikoranabuhanga kirarangiye. Ati igihe cyo kugumya kudukanyisha ikoranabuhanga kirarangiye. Ati umukino urarangiye. Niba Kisekedi ashaka ibiganiro turakinguye, ariko niba ashaka intambara reka yemere ingaruka zose. Bivuze ngo rero aho navugaga ko intambara hano itangijwe ku mugaragaro, urebye neza ibyavuzwe na Nanga ni ugutangiza intambara ku mugaragaro. Urebye neza niko bivuga, kuko urebye neza Nanga ibyo avuga noneho kurangiza asoza ati asoje avuga ati niba ushaka ibiganiro turaganira, ariko niba ushaka intambara iraje. yewe bega ibintu bikomeye cyane.
aho naganiriye na bagenzi banjye barimo Norbert mu nijoro ubwo iri tangazo ryasohoka twageze impaka cyane zikomeye cyane, twagiye dukora ama discussion kandi agamije gutanga amakuru. Hano Norbert ati ejo bundi ntibarashe Kisangani se, ubwo sinzi niba hari icyo bari bukore, ariko njye mbibonye nk'integuza ko Kisangani, Bujumbura, Kindu na Karemi naho bagiye kuharasa. Uyu ni Norbert ati bamaze gukora reinforcement, bagiye kurasa Kahave, Feri ni Kisangani, Butembo, Baraka, Karemi, ariko simbona Uvira. Norbert bavuga ko atabona Uvira, ariko bagenda nkabona ko Uvira birashoboka. Uvira ntibishoboka, bashobora kuyireka rwose kuri side imwe. Ndemere Norbert bashobora kuyireka kubera kwirinda urusaku rwa diplomasi zikorwa n'u Burundi, ariko Burundi bukomeza kohereza drone, Uvira iragenda. Uvira bashobora kuyireka ariko bakayitera icyugaza ku buryo ingabo zambuka zinyuze ku mupaka bakavimvira, abapolisi n'abandi bose bashobora kuzitirwa. Hashobora kuba icyugazi gituma bagira flow ituma badashobora kugira gute kuri forcinga mu bice byerekera za Makobora. Aha birashoboka. Iyo ni Norbert byavuga, ariko nanjye nkashyiraho input yanjye. Ikindi twibuke ko AFC M23 na Twirwano barwanye ku musozi bita Puwezero. Ino Puwezero bayirwanyeho mu buryo abantu badashobora gutekereza. Nuvuga ngo ino minsi ishize kuva ku itariki 22 kugera ejo bundi ku itariki ya 2, bano bagabo ba AFC M23 na Twirwano bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Drone zari zimeze nk'ibivumvuri ariko ntibigeze barekura. Drone zarabatatse ariko ntibigeze barekura, barwanye. Ntekereza ko iyo baza kuba ari abacika indege baba bararetse kabisa, baba bararekuye, ariko urebye neza imirwano yabereye hariya ntibigeze bashaka kurekura. Ukabona ko rero Puwezero ni muremure cyangwa se ni bitonga. Ubwo icyo nshatse kuvuga ni iki, Puwezero ni umusozi uri point strategique ushobora kuba muremure ikimara gufatwa. Byari bivuze ko Masisi ikomeje kujya mu mazi abira, byari bivuze ko za Ngungu, byari bivuze ko za Mushaki, byari bivuze ko za Bweramana n'ahandi bibaye ibindi. Bageze Bitonga na za Burangiza byari birangiye, bivuze ko umujyi wa Goma tayari na Minova bigiye. Byari bivuze ko kugera Bitonga kugera Birangiza, byari bivuze ko Minova igiye, Kitembo babayigezemo, umujyi wa Goma bugeramo. So icyo shaka kuvuga ni iki, shaka kuvuga nuko Puwezero ni point strategique ishobora gufasha AFC M23 na Twirwano kugera Karemi, kugera Baraka, kumanuka gufunga Tanganyika. Bivuze ngo umuntu uri muri Uvira ntacyo afite rwose. Amakuru umuntu yatanga, umuntu uri muri Uvira usibye kuvuga ngo ndi mu mujyi wa Uvira ntacyo afite, kubera ko AFC M23 iramanuka gatoya. Ejo bundi yakubise ahantu bita Kambombo, ngira ngo mu kiganiro cyane mugora nabyumvishe wa mugabo ari masereza wazanira ati babakubise Kambombo, barabamanura hasi ku mazi. Kambombo niho babakubitiye. So bivuze ngo rero bashaka baramanuka bamanure Kambombo, bafate umuhanda uva Baraka Uvira nturabugikora. Ikindi ejo bundi hari amakuru twabaye tubabwira ko mazi muri Tanganyika atari safe kuri Coalition. Ubwo turavuga kuri Coalition ntago ari safe. Kuba safe mvuga no kuvuga ngo urujya n'uruza ruva Baraka rujya Uvira ntibishoboka, uruva Karemi rujya Uvira ubu ngubu biragoye, bashobora kunyura Bujumbura, ntago rwizewe. Bivuze ko rero byoroshye kumanukira Puwezero, byoroshye kumanukira no Kamombo, sorry ndi kuvuga gutyo. Bivuze ngo Kamombo kuragera za Swima birashoboka. So bivuze ngo rero iyi Coalition iri mu mazi abira, ndetse unarebye ibyavuzwe n'abayobozi, iyi Coalition ishobora kwisanga za Karemi, za Baraka, Kisangani, Kindu nkuko twavuga ziragiye. Kimwe nuko dushobora kubona M23 iretse ibice by'amajyepfo ikavuga ati reka tubareke, ikabahereza fro ijya mu majyaruguru Warikare, ikabahereza fro ya Rubero, bikaba byagenda. Ibyo byose ni ukuvuga ngo nukunyanyagiza imbaraga za Coalition. Already imbaraga za Coalition bazinyanyagije Ikisangane, babateje ikitwa babateje ntuza, babakoze similitani. Kandi izi similitani zisaba iki? Zisaba abasirikare, zirasaba tactics nyinshi, zirasaba abahanga benshi, zirasaba gukoresha ubwonko bwanyu.
kuko urumva bo M23 yarabapangiye, bo bakeneye kujya gute kwipangurura biragoye cyane. Hano none ubona ko n'amakuru hari ko ejo ibibuga byose by'indege byo muri Chopo even na Karemiliyoni ntari namenya neza, byose byajyanyweho kurindwa, byajyanyweho uburinzi bw'abazungu, abo benshi muri ino ntambara bakunze kwita ngo n'Abarusiya, kuko bacanshuro muri Kongo baje hatangiye kuza iki kintu cyitwa Wagner. Wagner yari yavugaga muri za Central Africa, ivuga muri za Mali. Rero bikavugwa ko ibibuga by'indege byose byo muri Chopo byose byashyizweho Abarusiya. Ku munsi w'ejo nibwo byabaye, ku munsi w'ejo nibwo bashyizeho Abarusiya b'abacanshuro. Ibi byose ni consequence cyangwa se n'ingaruka zo kuba ikibuga cy'indege cya Kisangani cyararashwe. Kirashwe nande M23 kuko nanga arabyemeza ati mwabonye isomo, umurongo utukura mwarawubonye Ikisangani, mwarawubonye, ati mugiye kujya mukora ibitero tubibagarurire. Hanyuma Bujumbura nayo imaze iminsi ikibuga cy'indege kiri mu mazi abira, ariko ko abantu twari dufokasinze cyane Kisangani, Bujumbura yamiriwemo, ariko nayo bari mu bibazo bikomeye cyane. Bo ntibabonye drone, ariko bahuye na systeme z'ikoranabuhanga. So rero ukabona ko AFC M23 isa nk'iyafashe umwanzuro wo guhindura ibintu. Ikijyanye n'ubupadiri twajyaga tuvuga gishobora kuba kigiye kurangira gishobora kuba kigiye kurangira kwa Risi kagira. Hanyuma sigaje kubona bambwiraga ngo turareba ngo M23 ngiye kuva Uvira, ngiye kuva Bukavu, ngiye kujya, ndazabireba. Uyu mwaka n'umwaka w'akazi gakomeye cyane. Uyu mwaka ni umwaka w'impinduka. Ku banyamakuru dufite akazi, dushobora no kutazajya turyama kuko inkuru zatangiye kuba nyinshi cyane kugeza ubwo umuntu ari kubura izo ashobora guhitamo kuvuga. Uyu mwaka n'umwaka wo kuhora ibice byinshi. Imyitwarire ya Kinshasa ikomeje gutya, AFC M23 bazayisanga Kinshasa. Ni umwaka navuga ko hari abanyepolitiki benshi bagiye kugaragara muri uru rugamba. Ni umwaka kandi abantu bashobora kuzibaza uko ibintu bihindutse. Nuvuga ngo bitu binavurugika, bitu binaharibika. Urebye neza wavuga uti ikibuga cy'indege cya M23 50% nako cya M23 cya Kisangani, ikibuga cy'indege cya Kisangani washatse wavuga ati 50% AFC M23 na 50% Kinshasa, uko ni umuntu ashobora kuza gusa ku kibuga cy'indege kurasara gushoboye. Bivuze ngo uburinzi arabufite, system yawe yarayinjiriye. None igitangaje n'ukuntu amakuru hari n'ukuntu FARDC na leta bagiye gucekinga indege zarashe aho zashwanyukiye, kuko na makamikazi babohereza ngo bakareba bagasanga izo ndege zabaga mu bubiko bwa Kinshasa. Ube kuntu harimo ikoranabuhanga rikaze cyane n'amadira kaze. Nuvuga ngo izo ndege zahoze mu bubiko, indege zarashe Kisangani zahoze mu bubiko Kinshasa. So urumva rero ko ibitu biriko birahinduka cyane, ibintu birimo birahinduka cyane. Uko bavuga rwose ko ikibuga cy'indege cya Kisangani kirinzwe na AFC M23 kubera ko irabasha kukirasaho ikangira gute ikanabireka. Muri rusange bavuga ngo intambara ivuye mu kirere cya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo igeze muri Chopo. Ubu ni ko bavuga ko urugamba ariho rumeze. Rero icyo twavuga nuko Kisangani barakubititse, icyo cyo nicyo wamenya. Izi drone ntago zakoze ubusa, ntago zakoze ubusa. So mu by'ukuri rero nkaba nava ko icyo twakwitega ubu ngubu ni ukureba abakunda amakuru rwose. Amakuru yaje kuko hari challenge ya mbere tuvuga, ntago FARDC zihangana iri warikare M23 iri Masisi ngo bishoboke, bagomba kwirasa. Hanubwo FARDC zihangana iri Beni mu gihe M23 turi mu bice bya Rubero ikeneye guhumeka, hanubwo FARDC zabiri Uvira ngo ireke kurasa M23 turi muri Sange, hanubwo FARDC zabiri Baraka iri mu misozi yegereye Baraka na Fizi ngo ireke kuruza kurasa za Poezero cyangwa muri mu bice byatwirwaneho. Ibi bikwereka ko ni challenge
so bakeneye byanga byakunda, bakeneye intambara ngo bohore ubutaka, hatabaho ibiganiro uko nanga yavuze ni intambara. So nuvuga ngo Uburundi bukeneye gutsimbarara kuguma muri Kongo. Uburundi ntabwo buzigera bureka kohereza ingabo, nta nubwo buzigera bureka gukora akazi kabuze. Bukeneye amadovize arava muri Uvira, bukeneye ko Uvira yisanzura, bukeneye ho plateau, bukeneye imisozi ya ho plateau bacukuraga amabuye za Mwenga, bakeneye za Walungu, bakeneye no mu bice bya Fizi. So bivuze ngo rero still ko byagenda kose ngiye mbona ko nta mahitamo ahari, yaba Kinshasa nta mahitamo ifite yo kugira gute kureka intambara, yaba AFC/M23 nayo ubwayo iri muri challenge kuko ikeneye ama consolidation operation, iri muri Sangi, abandi bari muri Uvira. Ese yizatuza? Twarayibonye za Kanyamahoro uko byagendaga, bari bejyanye Kanyamahoro kandi umwe yoherezaga ikibombo undi akacyohereza. Turebe twirwanira ipwezero, irareba za Baraka, irareba za Fizi, irareba mu za Tanganyika. Ubwato buzazana igikoresho ibureke, haza urumva agiye kubaza ambusha n'ibindi. So harimo challenge, buri wese afite challenge kugeza igihe ubundi intambara izahagarikwa n'ibiganiro, igihe bombi bazavuga ati turarekuye turetse kurwana. Ariko bataravuga bakiri ngo ceasefire, ngo dushyira agahenge, bakivuga ngo duhana imfungwa umwaka zitanga ntazimuhe, bakivuga ngo tuganire kuri autorité de l'État, ubuyobozi bwa leta bugomba kugaruka mu bice byose by'igihugu. Ibi ngibi ubwabyo ni amabombe. Izi ngingo ubwazo kuziganiraho no kuzishyira mu bikorwa ni ikibazo gikomeye cyane. Ninde uzabasha kuzubahiriza? Zizobarizwa zitera ryari? Intambara iracyahari kandi intambara ni mbisi, intambara nibwo itangiye, niko twavuga, kandi mbi, intambara y'ikoranabuhanga. So rero buri wese afite challenge. M23 ni gute izarinda abaturage ba Masisi, FDLR hariya, Wazalendo hariya, imbonera kuri hariya. Mercenary yaje mu kazi akeneye guhembwa, aziyenza gato ariko kugira ngo abone ko akora ahembwe. Bose bari mu kazi, Wazalendo zikeneye kugaragara ko zihari, usibye no kugaragara inzara irazishe, zizambuka zijye mu bice bya M23. Ibyo byarabaga muri za Sake, Wazalendo ikava mu birindiro byayo ikajya muri Sake, iziko iri muri yeneho za M23, so ikajya kwambura abaturage. Ese abaturage bazamurwa M23 ceceke? Bariyeri zizashingwa M23 ceceke? Abaturage barirwa bahamagara M23 ngo batabare, zawarikari banditse inzandiko ibice bitandukanye. Uvira nabo bari kwifuza M23 nyuma yuko ihavuye. Za Minembwe bamaze iminsi bahamagara ati nyamuneka Makenga, General Makenga, nyamuneka nanga mugire icyo mukora. Ariko cyakozwe cyakozwe rwose. Igihari nuko ingabo nyinshi za M23 rwose ngo ziri kujya gutabaza, zamaze no kugerayo. Uvanga imisada yaragiye hariya mu misozi ya Minembwe, ndetse n'abaturage bamwe bari kwitahira bigira Minembwe bava mu bice, bava aho bari barigeze Akamanyura. Ndavuga abaturage b'Abanyamurenge, community y'Abanyamurenge, bari kuvuga ati katwigira iwacu, n'abasore bari kujya gutabara. So rero ibi byose ni ibintu ubona ko ibintu biri guhindura isura. Baravuga bati nta yandi mahitamo. So rero mu by'ukuri umujyi wa Baraka urugarijwe, ndetse na Karemi birugarijwe, kuko nibyo bizatuma Minembwe ihumeka. Nibyo navuga ejo, ariko M23 natwirwana bakwiye kujya kurindira abaturage mu Bafurero no mu Babembe, ntibajye kubarindira hafi ya community y'Abanyamurenge, kuko ikizwi icyo nuko Abarundi na FDLR, Wazalendo n'izi mbonera kure na FARDC bo nta kindi bareba. Baravuga ati baraza bareba, kuko cyo nukumaraho. Bafata twirwaneho na M23 nk'Abanyamurenge, ntago bafata nk'abaturage. So baravuga ati rero tugomba kujya kubamara. So ntago bazamuka mu misozi miremire bafite ikindi baje gukora, ni icyo kibazanye. So rero naravuga nti kuki AFC/M23 ndetse na twirwana badashobora kujya kurindira aba baturage mu bice bategereye, ahubwo bajye kubarindira mu Babembe no mu Bafurero, kuko drone ntizaza kubarasama. Ntago yakutuma zatuma indege za kurasa bino cyangwa manzito. Ibi byose nibyo twavuga. Rero M23 mu by'ukuri urebye ikindi urumva ko ikeneye no gukora ibice bishobora kurinda abaturage. Turebe mu Rwandiko M23 yanditse nayo ubwayo mu buryo buri official yatangaje ko yagabye igitero cya drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka Ikisangani mu ntara ya Chopo.
mu ijoro ryo kuwa 31 Mutarama rishyira wa mbere Gashyantare. Kuwa gatatu Gashyantare umuvugizi wa FCM Ventura Louis Kanyuka yasohoye itangazo yasobanuye ko iki gitero cyari kigamije gusenya ahantu hategurirwa ibitero vya drone kuri iki kibuga cy'indege cya Bangoka. Ibitero by'indege byose bigira gute byoherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Kanyuka yasobanuye ko AFC Ventura itazarebera mu gihe ingabo za leta ya RDC zizaba zikomeje kwibasira abasivili, kandi ko ahantu hose zikorera ibyaha izazihasanga kugira ngo isenye ikibi aho gituruka. Byabanje kuvugwa n'abayobozi be, byabanje kuvugwa na Bisimwa, bigira binavugwa na Nanga na Kanyuka nawe ashyira hake. Yagize ati AFC Ventura ihamagarira ubutegetsi bwa Kinshasa gufata umwanzuro udasubirwaho hagati y'amahoro n'intambara. Niramuka isema amahoro igomba kubahiriza agahenge, nihitamo intambara izaryozwa ibyo izakora byose n'ingaruka zose zishobora gukurikiraho. Hano AFC Ventura yagaragaje ko leta ya RDC idakwiye kwegeka iki gitero ku bandi kuko ari iryo ryagabye igitero ikisangane. Nuvuga ngo Ventura yavuze ati ntimugire undi mubeshyera, ni twebwe AFC Ventura twakigabye, kandi ko ngo mu gihe yibaza ku nkomoko y'ibikoresho byifashishwa mu rugamba ikwiye kwibuka ko ku kibuga cy'indege cya Goma na Kavumu hafatiwe byinshi. AFC Ventura yamenyesheje leta ya RDC ko atari yo yonyine yemerewe gukoresha drone n'abacanshuro. yewe ngayo nguko ibintu bikomeza guhindura isura bitu binavurugika. Ati siyo yemerewe gukoresha drone nta nubwo yemerewe gukoresha ikoranabuhanga. AFC Ventura ifite ikoranabuhanga na ruta n'irya Kinshasa. Ibyo according to MONUSCO ntabwo ari njyewe ubyivugiye. MONUSCO yarabivuze ivuga ko AFC Ventura ifite imbunda ziri sophistic, imbunda zidasanzwe, imbunda zigezweho. None z'ubwo ikoranabuhanga ni ikintu gikomeye cyane. BM barayirashisha bakayirashisha, Gifaru bakakirashisha, drone bakazirashisha. Mu ntambara zo gufata Uvira drone zarasaga, zarashira uvunge, zirasa zarobarika, zirasa imbunda y'abarundi. So urarumva ko ikoranabuhanga rwose kandi hano Kinshasa kare iyo yarashwirira nk'abana batoya mu gihe Ventura nayo hari igihe yavugije induru yatatse ariko ntibayumve ariko igahana. Ngaye ngo kureka tuve kuri aya matangazo turaza yenda kugenda tubigarukaho uko igihe kiragenda kiza tugira n'amakuru yandi tumenya arengaho. Ariko icyo twakubwira nuko kuva baraswa bahise bazana abacanshuro kuza kurinda kino kibuga cy'indege. Na AFC Ventura batari ko simwe mwenyine mwemere gukoresha abacanshuro. Why not twe tutabakoresha? Why not tutabakoresha? Hani AFC Ventura igize. Hanyuma Bisimwa nanone. Bisimwa akongera muri iki gitondo akora comment ku itangazo rya sowe na Kanyuka. Uvuga ngo aba bayobozi ntibaryamye. Muri iki gihe ntago baryamye, bari kugaragaza ibihari. Badaciye ku ruhande, ntago hari imvugo za politike, noneho urebye neza uko ibintu bihagaze. Bakavuga ko isenywa ry'ikigo gishinzwe kuyobora drone kuri ikigo cy'indege ngo nta kindi kigamije, kino kigo baragisenya. Nibyo navugaga mbere nti ntago FRDC igaragaza ibyangijwe, igaragaza gusa ko baneteraje drone, ariko mu by'ukuri drone ntago zagiye zidafite target. Hano Bisimwa ko bati isenywa ry'ikigo gishinzwe kuyobora drone ibangoka nta kindi cyari kigamije uretse kurinda umutekano w'abaturage bo mu karere kabohowe, kurwanya ubusazi n'ubugome bw'ubutegetsi butubahiriza ibyo bwiyemeje mu mahoro. Tini miburo mama iyo ni Bisimwa ati uyu ni umuburo, nko kubwira ati it's a last, ati uyu ni umuburo. Icyo bise ngo this is a warning. Ati rwose kwangirika kw'ikigo command center ya drone ibangoka nta yindi objectives yari hari, kwari ukugira ngo abaturage bacu babe safe mu bice twabashe kubohora.
bagamije kurwanya uburyo bw'inkora bw'ubusazi, madness and barbarity of regime that does not respect its commitment to peace. This is a warning. Iyo ni Bisimwa, umuyobozi wungirije wa AFC M23 akaba na perezida wa M23. Ngayo nguko reka twigire mu Burundi tuze tunasoza ikiganiro, nta nubwo turi butinde cyane kuko amakuru yo turagumya kuyabagezaho rwose. Amakuru arahari kandi twiyemeje kuyatanga uko ari. Mu Burundi naho haravugwa operation ikomeye cyane. Ni operation ivugwa ko yabaye ku mipaka igera kuri 12. Nahaye mugenzi wanjye assignment yo kuba yaza kumfasha gushaka ibirenzeho, ariko nanjye ndi gushaka, ariko amakuru yibanza hari nuko ubwo habaga ibitero bya drone ikisangane ndetse na Bujumbura igasurwa n'ikoranabuhanga, niko mbibona, kuko mu mention ibitero biva Bujumbura, ibitero biva Karema, ibitero biva Kisangane. Biravugwa ko imipaka 12 ihana imbibi n'igihugu cya Kongo. Iyo mvuga imipaka 12 kandi mumve ko ihari, kuko ushobora guhita ureba icyambere. Ubwo ni imipaka ihana n'u Burundi n'igihugu cya, hari umupaka kuva kwanza Kamanyura ukagenda za Rubarika, Gatogota, Ruvunge, ukagera za Rubirizi, za Bwegera, ukajya ubwo bwose ndi kuvuga mbivanga, za Isange, hose ariko hose akora ku Burundi. Nuvuga ngo abaturage bashobora kuhambukira bakajya muri Kongo cyangwa se bakajya mu Burundi. Ku munsi w'ejo habaye igitero gikaze kuri no mipaka y'u Burundi kitazwi uwagikoze. Ni igitero kitazwi uwagikoze. Ni igitero cy'abakomando cyakozwe, yari operation y'abakomando yakozwe ku buryo ngo imipaka muri no mipaka 12 ihana imbibi n'igihugu cya Kongo habayeho icyitwa rotation cyangwa se gusimbura abasirikare bari ku burinzi, abarinda imipaka. Ubwo n'abasirikare babo badasanzwe muri iki gihe, kuko igihugu cy'u Burundi kiri mu ntambara muri Kongo ndetse gituranye n'uwo cyita umwanzi wacyo ari we AFC/M23. Ngo bano basirikare kuri buri mupaka bashyira abasirikare babiri. Ubwo bivuze ngo n'abasirikare 24. Bano basirikare ngo ubwo baza kubasimbura bose ku isaha imwe umunota umwe, n'abasirikare 24 ku mipaka 12. Kuri mupaka ni babiri. Ngo haje abakomando baterura abasirikare babiri ku mupaka, babiri ku mupaka, muri babandi bari bagisimbura. Umva ngo rotation igikorwa gusa ku kanya, byakozwe ku isaha imwe, umunsi umwe, umunota umwe, tayari baburi burengero. Yatari Burundi rwose nabwo buri mu bibazo bikomeye cyane. Iyi ntambara sinzi ko izabusiga. So muri make nuko bigeze. Uvuga ngo abasirikare 24 b'u Burundi baburi burengero, abasirikare barindaga imipaka 12 mupaka w'u Burundi. Bivuze ngo rero ubwoba ni bwinshi kuri ya mipaka. Kuwaje kwagaruka aje gusubira abandi, ubwoba ni bwinshi. Bari kwibaza ati ninde wabatwaye? Ibyagenze bite? Ese batwawe hehe? Bazize iki? Uko niko ibintu bimeze. Muri rusange twavuga ngo amakuru yo ni ibindi. Kareme naho kandi naho hari ubwoba, bavuga bati AFC/M23 hano irahagera. AFC/M23 hano irahagera. Ubu niko ibintu bimeze. Nuvuga ngo M23 yateye igishyitsi cyangwa se umutingito mu mitima y'abayobozi ba Kongo cyangwa se mu ngabo za Kongo, aho ziri no mu ngabo z'u Burundi. Ngaye nguko reka tuvuge tuti turabakunda cyane. Mwakoze gukurikira kino kiganiro cya Isanzure cyo muri iki gitondo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2026. Ngewe ndi Meke Kayiranga mubwira gumya kuba mu ruhande rwa Bwiza uyitera inkunga, kuko udahari ntiduhari, muhari turahari, duhari murahari. Mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde. Twongere mu kiganiro cyo ku mugoroba tureba amakuru agezweho, tureba ibijya mbere. Bye bye.